Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.
Italiana lua tora nai vola ni vogandina sa pasirao. Sermanda ni kua e daindai e da sa sota talikina en radio bulan dua vata e San Francisco di County Kenda vata maina. Bula ki bura mai New Zealandia Aotearoa, mai Australia, mai waga bula vinaka mai Canberra, lewa bula vinaka Francis, vata ke munina wakandana dua vata tiko mai Perth, mai Darwin, Mount Isa, vinaka boga levu mai New South Wales. Tumo malo Nakabugalebu. Oi, tori katina isa totolo saramai nakabugalebu. Kata-kata vinakatungo na singa na kabi ni singa moniti. O tito kongo na dua na vana miniti. Ya kabi ini singa bugarumbuka. Ya tuku kabi nakabugalebu tori katinai. Nakabugalebu kemuni. Nakabugalebu na doon sama tiko mai. Baka totolo sara. Na radio bulan dua bata. Gona no da bata. Ne manilingan dua. Nanumiti ko na bubale ne turanga matagali. Nakabugalebu. Turanga matagali timodi. Matani singa. Kina iloloma lebu. Kina bubale. Nakabugalebu. Lingan dua binak. Nakabugalebu. Bukan bula tali tunga me na wakandango. Totoka tiko na sere makare na irongo ni non da be talanoa non da be semati na singandai in the Rock of Polynesia. Pinakabagalem na bukarongo tiko may Micronesia, may Niue, kemundo na bukarongo tiko ene tuku kasaba kayan ratiko may ngotori katinai pinakabagalebu met kameli. Iyo yan ra met pinakabagalebu. Na wale so kasi bitong ngona tinikan dua nangaw na may biti urungo dan ni biya ngurungo tiko nan rakita wangaw na nauda yan dari zaman dan rakita na singa ni kuan nenda kay wili kana kene tuku rabako to may na kenan daw na tinikaruan na kaloko na singa lebo yan dainday na makna wairua na wale seki binabalebu njina na walebu na muni sema rauti ko mai lena itasi dokobanga binabalebu eso era sangari posa mai sangani doni tuku mai rakanga di rasara tiko na singa lebu endai mai viti e bakakina na be sai burbura di sa sibi tokango na tini kandua na diwa na miniti sibi toka na va na diwa na miniti na ngauna ke Santa Rosa na radio bulan dua vat ngora non da bata San Francisco e County Kenda vat mai Saka samai
tandola, 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 dolandola. Oye, mero to. Ona ia iare, ona ia, oye, mero to toro. Lele bili-bili ngandre pakasa mai talele. Pina boleh puna sama tiku mai maka na wairua. Pina boleh dola bina maseki dola bina. Lena itasi doko vanga bula binaka li beni tukuna tiku mai kata-kata syarat tungang kona singa lambasa. Woi era kai tiku nga mai suba ni tau tiku na uza rungu-rungu atunan raki. Ya sabe in raki yaki kapai zangi yaki kedenga Pina boleh just wanisa. Just wanisa dola bina arigi dola bina maka na wanga na wairua wanu inde bina katukuen wana lengo maseki ana pingwarabi na itabi na hingani kwa nraki lubu koto na lechu moira ni lechu wanu abina na dola raida duango tukuna teletunga mai na moira ke bitilebu en raki rungu tiku en singandai mai na ronga kau tiku en vai lo tokai dari da talemandai so na rai bei reso era bagan dike patiko nan raki ni bei dangi akitiko da singani ko e bina boleh melabasa to toka tunan raki kata-kata na singa kata-kata boga bina kasaratuan ko da singa api melekin rau iyo yanra tamaya yanra zola bina erna tiko talenga na non dai wasini nga unang go na singale buenda indai na non bata na tamada ni bisa ke unai simati wai wata ke na non dai tokani Reverend Lala Muhammad at Radio Bulan Dua Bata San Francisco Echo Tikenda Bata Bai. Bisa
Sengan dina ni kara rawan na taka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, katau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nom ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewang sumburi ani nanomu yaya mai na nondor tostoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani duwa na singilewu ni lotulewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na nonda wata kei City Veni Raturala. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the
toka pagawati na kena. Teka buwanan doon ang mata ni Sese, ang kalaitini na meke wow, sa laitini sa ranan rato meke may nadepa ni dangi rato toko sa bugang ko. Pinakabakalebo sa mamay, pinakabakalebo at melekin raw. Tola binata maya, kunat ko magale naita si toko pa nga, tautokan ko na uda suba. Ya rongo pinakati ko may nabuang kani sere may kiri Iyo pinakabakalebo ko Santa Rosa. Pinakabakalebo, iyo tori katinay pinakabakalebo. Daw red ano yung daw talita ka tikon roto sere nang ng dibi pinakabakalebo. Pinakatalangabakalebo barabi yan Rico. Pinakabakalebo na bingarabi na itabi may kiri ngon na itabi ang garabi tiko nga na TFL valelebu bakanda uyan ray na grid security. Pinakabakalebo barabi pinakabakalebo na siya mamay nito kinin doon na madaw pinaka o niya ray reolong dito ko may bitiyan ano Isang kay teka muna talaga ni Kuwabi nakabali punta sa siya matiroti ko ni LS Wong. Ay, ngay bakal para naman to kanang galu. LS Wong na laman ni Tembara, nakabali mo. Uy, siyamba dito ko ni Mengo. Bula bin nakaratu ito to kanasote. Iyo sandi na Ya nasote sa tungango sa akin ni kabida ngori. Ya sa akin ni kabida talaga soliti ko yan ngo. Ya sa ruilang kaninda tubi awaki. Pinakabakalebo, lesti pinakabakalebo ng daw siya matikumay, nang daw iwasin ni ngaw nang go. Ano ma, tiko talangan go na wekanda daw do batamay, may bing karabi patato kaya niya kaya nanon tapat-tapat tanggo, singalebo inday na bali bakakin. Or to na italatala lal Muhammad, na iba sokin, iba salam, may natamadagan niyo visa. Pinakabakalebo unay si Matiwa. Sa tiko kaya ko, nimberindang irong na itukutukwe na nonta banwa, singalebo inday na tinikaruan na kaloko na ngaw na maibiti, lima na kaloko na ngaw na eke Santa Rosa. Ni sambula binak.
Me voliam back in do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kung tungko, au saralo ko bengo kamu binaksa. Iyo, o ya sarangan buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani dua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simpang pakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singelebu sa bugay kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tero buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima maniona na kabini buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala.
Sheikh Saliman. Kay mari ka nga taniandra nimbula binaka ngauna binaka ngomenda sa sota roman dakin na talatala lal Muhammad. Na itutubi at kunit kungoni reksyo suwati ko may suba kunin reto tolo na itutubi. E ke muni na bingarabi na lotu na bula bagayalo e sinisangaw na ninre itutubi gobe Italia ke tauna uda sempat-batanan raki. Tiko nga na kena ngauna benda nga inreki na itutubi ana ngauna sarangan da sabaga dengukin. Na talatala lal Muhammad. No digo mai singa to se bata nakada kabeo nga se Lucas no tagaba lako o chico non ben sindo vandenberio lako vasangra no mula no ngonsa lako lebe siko mongi se singa kata na singa se lio mena dava se tau na uda oi ko mola ko chico na kendango tau nga bango na uda sa tutubi na tutubi ngai solinga ngonum retirement Kuala teman dan tutubi. Praise the Lord. Ya. Zakaba na laki ni kalau. Atuma la kamay na kalau naka. Menda zagalaka. Lebale sema na kango. Harau tan bula ba wele. Tamatang ando ba wele sindo zagalaka. Tugini nga. Do zagalaka na linga sindo zagalaka enan ramdabua. Na seng bawi kun do na buli manrai. Na panikia ke manda ne sin rawe ko keto mailau keto kilachunga na panikia ke naka ya orto na makubusud daya may bonong balaw na italatalal Muhammad pinakabuli mo na panikia kin re ni tutubi gain re sarangan yo sabu galingo pinakabuli mo na siya matiko mainda na tumanatiko na awa katarawan do teleno na itabi yan isabaw bole katokar tinikarua enda na warong telenga be unay simati way may natambadagan yubisa na singalebu enda inday na nonda nga una na nonda bata kay na radio bulan 2 bata San Francisco ni Kauti Kenda Batamay. Morning my ride
dolangi kei na uto solo. Ngona non ratimi na tengwane na timi da balie kaila waki mai na timi ni sambeto na timi ni na waka non ratosa da kengona kain da umaka o kwe na mbula tale kei na rana tu ko vayata. Do mbula bina kalasaro tumbuna ramoka dola bina wararongo tiku e ningo e na depo e korowo. Lasaro tumbuna ramoka bina wale buna sema tiku mai laitia ra sau malumu dola bina rigi mai San Francisco dola bina ni mbula bina na kada ni warongo tikongo e San Francisco na kabale buna sema tiko mai na be bonu e so enda danda uwe sema tiko kina na be singa sakay tiko buna madawa mai viti era olonde ya na singa na noa singa moniti na wa bina bina tiko eni bula bina ka ate leo atu tiniara bagayan ratiko yani na maka nandi elesi wong yo bina ka elesi yo sa tungo na sote gai mai lubatani lewanga na kene daga kasena bagay bay santa tiko biawa kingo ya bina kabagale buna na munisa matiko mai bina kabagale na dua bata tiko mai Lazaro dola bina na barong tiko mai Corvo bina kabagale bu Michael Libiti bula bina ka Wex pono ini bina ka tiko eningo na nonda tiko San Rafael bina kabagale bu Di Benny tukuna tiko mana turang go isa anda urongo tula na sere na walu sangabulu vio sangabulu na be sere bo tangi tiko mai na nonda bata daga tiko go na office pale ni bola Di Benny biutu biu saratu na mata ni computer rabarongo tiko go mai lambasa kaya lambasa nga sarawata rombula ye ni bula benak dan arongo tuku na tini karua na kaloko lendua donga bula benak angoi tailebu dairy farm benak lebu so ara tiko itu bara tiko na ngau benak lebu ulubu be taya kichoeli benak lebu we mga maruta kina sere maleka lebu na bingarabi tok turanga matagali lebu era katalitunga mai na rakibi na katuna elesi o na maramando kanang galungo na nraki na tembara tau singa tungo na langi rongo binakatiko ya ini nandomo ni bingarabi o binakandendrenga mo ni ngarabi na singa lebu indai sabo tingo tini kaona na miniti me tini karua na ngau na mai viti wo tini kaona me tini karua me lima na kaloko na kawi ni singa moniti indai San Rafael da boga bina kan indaroni be semati tiko ni toso tiko na ngau na wara kan tuku na non da banoa ke ne be sai buru na tuku ni geto ke nan raki na tini karua na kaloko dari damanda ne ndua na ibo roni dangi solitiko baleta no dabia tiani no mai viti kaina kini tautiko na uda tialen rakibina ka dila talen singa semba di tau na uda e bakati ko na kini rerai na be singa e bina ka bole lendo donga bula bina ka bole no borongo tiko mai na tailebu dairy farm na singa lebu indai ke moni ndetiko na be were tita bio ka tiko beka esa sama ki tiko beka bina ka bole usar na sema tiko mai na nonta bata na singa lebu indai
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non rato specials and the lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakil na ito tayo, katil kabito ni Akostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tundawala. Kuwertong ko. O, saya lo ko din, o pamibinaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rao sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina vasa eva walu dua tolo walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na vasa eva walu dua tolo walu lima. Nanonda vata ke City Veni Raturala. Sama iba
Na tangi tongwiri ke Aotea, e na sota taolo kodi ana singa lebu endaini. Ana rawara tiko ni tukutuku na nonda bono ana besa iburubura, da bogambula tiko yani ki nambuke lebu kandabu. Ose amboti tura nombu. Sa dola binarigi. Lai da butirigi na boga bina boga lebu. Tuya na boga rorongo rigi koto ya nambuke lebu kandabu. Nimbula binaka mai bale sasa. Bula binaka. Tomani basho koto rigi na andangi kau bela tai bina boga lebu na ilesi bina boga lebu na bingorabi bil saili kuroko mbuli bina boga lebu dodo nimitiko kina na daumbuli man raya na Raiwanga bakery wanda ukila nito ko na makete may Raiwanga sa songa na makete may Raiwanga usini kila sa to kibi na bali ni man raingo era daw ka bali ni man ray totok at kung gori Raiwanga da boga bina boga lebu ratu imitai ngarani balu soko o Canada buni sue binabale bunjina binabale bun nabi ngorabi bo botai kota lani kota korbisilo iserua binabale bunjina binabale bun warong kota manimbulit banana kandani warong oti kumengor korbisilo be botai tungani go turangani korosan jina to ngau nda wabo kibaya wala kana kornibuli dangel ki kele menta boka taronga manda tigo wina turangani koro ratu imita ingarani walu soko ina boka lebu ke osea boti tu ranombu rawara katoka na itukutuku ting do dale mandar kene iwa lawenge ngai lako maikina na itukutuku ina tambazaka ni visa sa moe morina rona na italano ani boka bondo suka mai lau toka.
rorong manda na tapadaga ni visa na singale buenda inde kambimbi na non ratatau na kinangona ni rasala kibuli mai viti raolande ya singana no na moniti ya na singa tusiti ni kuwa na ngona mai viti rasala kibuli daliata manda se da ba tatau na kibeira e kalau ngata na ngone e soli bua e 5 wala nga na miniti mai ve nau kengei kalau ngata na ngone kente tonga kilei kwa ngande to dhunru ko embogi bango to kilai na time me mo de kina se warai ndon raw na pasyente na mbula ni ngone mena mbaki 5 kina tina ka walu sanga bula pasyente no na kilei kwa yongas ni buli chini ka walu la pasyente no na kilei kwa na leo ni korro na bisangata na bibuno ke dengaiva e ruanga na pasyente na non daru kilei kwa na itumbutum ke o vekila na mbula ni ngone ngai ko ribuli girmo ko ngas ni buli ngai kende tonga girmo ngas buli tu ni mayo ke tu ni mebe o tu sela imbutak ora yo tu sela tiro imbutak yo binaka ndada maganda tatau na kira na luwenda ni kuwa ana ba binaka ni rali sumaina ka binda kinda bakira na bula binaka ke na marau sagarabio tina itabia na ndona singa enda ba binaka talitunga be irna be kanda era sa sema tikumai na singa lebuenda indai na uliki manda na itukutuku na nonda banua na be sai burbura na raki na ngito enda nanga ngole batiko eni na nonda be na no memenda be sema titiko kina na nonda pata in the radio bulan dua bata San Francisco e kauti kenda bata mai ni sa tini karua na kaloko tuku na nonda banua e warita ki mai ni na mbaki saoti rona undol rosa bul katolu e kuneiki na ndona rau karua na kisi bobo ni mateza na HIV e na nonda banua o ya mai beir na mbaki rosa bulu ke na mbaki rosa bulu ka ba da reda ni kwengo na vika embasika mai na non rei songo na do vingarabi na tambadaga nimbula the Fiji Medical Association era warita ka tiko mai ni goe be ba kurumbuitaki be pagare ba kitale tokangan ninda mai rongo ba ni tumbu ba ke bango na wili ni HIV AIDS na nonda banua warita ki tiko mai na isongo go ni Fiji Medical Association ni endona iwasile bube irango era sakilatiko da be ka embaleta na magda kenramate bugarita ko Dr. Bashkarat na bunibola ni non songo ni sambasika na itukutukungo na non rabagandindike na mbaki saoti ni donan rau karua na kisi bobo kaya o Dr. Bashrat Monsi ni ngoy embaletira na mbaki rusa ngabulu kinambaki rusa ngabulu kaba ngoy ret kuneveira na mati senga ni embaletira senga ni kuneveira na mati satiko bogarita kita lenga mai ni itukutuku ngo bogarita kataletiko nga na kena sa tete bagalebu sara na mati ngo na nonda bonu andina nga ni sanga soti ni damdabo itwe talanota ka bagalebu na kisi so ni matengo na HIV AIDS ka rasa bagandina dina tagatiko na bengarabi na tambalaga nimbula na tosoda ke bagatotolo ni wili-wilingo ka via ribo mbita kitalengakin na nondambula na bukunra ersata ubi matitiko go manamba kitini kalima kinamba kitini kaliwa tolu sanga bulu na kisi bobo may namba kingaya tini kalima kina tini kaliwa walu sanga bulu kaono na kisi bobo o irakatiko non ramba kinimbula may na ruwa sanga bulu kalima kina ruwa sanga bulu kadiwa ono sanga bulu kandua na kisi may namba ki tolu sanga bulu kina tolu sanga bulu kaba pa sanga bulu kabitu na kisi may veira na sayamba ki ibastanga bulu kina bastanga bulu kalima na iwili-wili kede ni kisi rasa kune nangaunango
bukan bauti nin duanga nei waselaila i veira sa tau vira na matengo en dua nei waselebu sanga tiko ngani se kilai ka tiko na non remba kinimbula mai na basanga bulu kina basanga bulu ka ba na yang baki bagarita ki mai ni sa kwengo na itukutuku e taurira ang baleta na yang baki ngo ka nui takitiko ni rawa ni bagalaila itaki sombu na iwili-wili ni tawi matengo na non dapat wasati ka busara tiko nga may na yang baki tini bagadada mela kia doba na yang baki 5 bulu ono 5 bulu bagadada o ira sa tawi na matengo kina itukutuku tale so baleta na wainganga bagarita ki mai ni rasabangan gardo takana tambadagan yo visa na non raya rabaki na buku ni wainganga rasa di besu so na muani marawa rewawa belewai sa bakai romboti biti taudok non da koro na tiko bangalala ke na be korni dagat era kana obisa sarto sa tiko ngana non raya rabaki buku ni itarobi ke na yan rabi ni bakayang ataki ni wainganga ni bay baka matini taki erbarita ka na obisa ni wili-wili sa tiko na ngaunango to sa baka nga na biyang bakin dua na turang ang bakitulo sa kabulukan dua beso may daong bati kasi ni kilay daong bati koro siya na daong bati bay baka palitaki daong bati nga nabukun ni be kaya kunebwa laurai sona tanga plastika era tawa tukina na pouta bula-bula kapang bauti ni ice se methamphetamine ka kunetale nga bua nandraw ni kaumandue bakang bauti ni marijuana ya na nonrabaka no bisa kaya tiko may na ibuke-buke ni komisna Levi Andrew ni sa tiko na singe be reso sa kilaitiko ni randau be soliak bagay nga taka kaboli taka talenga na wainga ni be mga matinitak dua nga lebe sumay baleta ni asanga me bangumia en dua na obisa meron sereki ko nangaw na sabi sukin na ni tiko buwana wainga ni be mga matinitak era sangel ki kauti ko me no visa ya di sabesu gai via boli ratali no visa ko e nei labo talimbeka nga ni wainganga katubwa era visa bata na wainganga no visa bata ki ko ya ka be solia kana wainganga ni be bo matenitaki era to lewe ba era to visu mai samambula ke singa toka ni aku ne be rato na wainganga so tale rakune na be banua na non da banua na be korni vaka ni oya mai samambula kune talenga mai singa toka kune mai lau toka kune mai lambasa ke banua lebu sa rombota toka na non da banua na vaka ni boli taki na boku ni wainganga kasanu itaki na nonra baki na obisa kena non da beibu kena leo ni banua men da tuku yani da be kain da kila baleta na da ka bogarere bakingo kinangito sa bagarute ka buna sot ningito ra ka bisaumi en Pasifika ka sa bautin ni ranambasi ka kina so na daung gito bibin nakasar en Pacific Championship ka rana tiko kina so na daung gito rongo ka kilai na bura-bura ni rakabisaumi na non da banua o irera tiko na Pasifika kina timie ono en behi matanitu anu na Pasifika na sota ni do robo tiko na Vodafone Fiji Mbati oroto na itau ke ni imbilo valataki tiko ngoy na biyambaki New Zealandi na New Zealand Kiwis na Australian Kangaroos na timi ni Tonga na PNG Comols ke na Cook Islands I2 Veira na marama
na Vodafone Fiji Mbulikula, na Australian Gillarus, na Papua New Guinea Orchids, na Timini Tonga, Fetu Samoa, ke na Tukuka na Cook Islands Moana. A ortongo na timi be rana ngone leo ke na marama, rana vala e na batabatango ni Rakabi Saumi. Sa baga rauti ko na nonda timi na Fiji Water Flying Fijians ki na finala ni sota na Pacific Nations Cup mai Chichibu Stadium mai Tokyo mai Japani ka sa baga bautiti ko ni rauna lai sota ki na timi ni Japani ortone tau ke ni rara na labe rombe ka mai sena baga ibe wa na ngai madala en mbong ni Singapore ro wengo dona daungi to embasika na edana na ibakatangin dengan devinaka ni mangosa na kaukaua kei na nona kila o e lia dhana kauiwata. Taurati kona i tutu ni namba walu last mendau na dhoro wongo wakasanga imbasika tiko mai na ibakatangin dengan devinaka ni nona gito na nona mangosa na fika na faito kei na faiwa ni Rakabi na nonda banua kei na bia saiburo na bata wea salakin basika kina o dhana kaibata. A dhuru ki na Swaya Shipping Fijian rua na itutu ni namba walu o dhana kaibata ia na nona gito na madho saoti rua sota kina ke na timi ni Mereke na US Eagles tambaka baka rua kina na polo o dhana kaibata mertonga anga kina na nonda dhuru bou. Baka rita kita lenga mai ni rasaba kanu inuitiko nanda ubang muria na nonda timi na non rausota ke Japani na finala di 17 na 5 na miniti na Singapore Rowengo na Mbongi na Hanazono Rugby Stadium mai Japani. Kina be sa ibura bakang bautin ni sa liu toka na ngaunango na ibuke-buke ni presidente mai Mereke na sasanga ni nona rawata indo na tikite me rawata kina na itutu waka presidenti na bukunra tau na nona ilaw na Democrats na binding-dingi na bulo November ngango. Rawango ni rakaina kani toso wabi nakasara na nona Wewasaki wata ke Donald Trump nandua na Wewasaki na bakatataro kaya do be raururu me rau bamadala na be kaya balata tiko na puno Merke ka buareita ke mekina ni liwe na poindi na maramango Kamala Harris na ibuke-buke ni presidenti ko ya katuti ko mai na isongo-songo na Democrats bakang bauti ni rasaraba na bebo sakingo leono sagabulu kabitu poindindua na milioni na leo ni bonua rasaraba na non-rau bebo saki ke na non-rau saumitaro na lewe ruango na madawa saoti. Kina be sa ibura-bura bakarita kita lenga mai kina ni duanan rau na lewe ni bonua era bakalengai nanduan na daba kawasar ka lambatan na bonua Myanmar kalau bata mai kina kuru-kuru ni bonua na taumbi ni uda kina lubu ni be udiwai ni sananda ko Typhoon Yagi na rangi lamba batango ko lamba mai Vietnam na mardawa saoti bakarita ki mai ni ramatiki na duanan rauti ni katolo mai Myanmar ka bunga sara na maboa lebu sara na bakadada ni rangi lambango kara se sasanga tikongo bunga merambau bakadokotaki ni duana iwili lebu sibi tiko na tulunan rau rua sanga bulu na undolu sa senga na non ravale kin na non reitiko tiko kinan raki nere demanda na tiko tunin raki baruta ki mai nandi ena kene tuwa ki en dua na uanin raki susua salabata ka tiko mai ki na olo ni uda ka tau tiko kina na uda na ngaunango na sona panua mai piti na debai ra ni anu le lebu mai viti lebu kei bonua lebu
ka tau wanga una tiko kina na uda na wakatingo na kena ituba ki mea wana Singapore ki lulu e na mawongo e na veivanua taleso lio tiko kina na rangi ti tokalau ka lio ako sawa toka na nonda wasa ke ina vanua mamada mea wana bongi lewe inda e na nonda vanua na tau wanga una na uda na taung bisar na sona nga una kuru na vanua e na bungasar na nonda vanua mai viti na venu yanu na taung bitalenga kina na uda na sona nga una e roni lubu na ve mbuda ke ina mbarabi e na nonda vanua sewa wana wasa waraborai na sona nga una Raki mea wana Singapore ki lulu e na tau wanga una na uda taung bisar e na sona nga una kuru na vanua e na tau talitiko nga na uda e na ve vanua e so ya no non dave barabi ka na rawa ni lubu na ve wudi wai na non dave buda ya nanga ndau makatale toka nan raki na sona ngau na bakaki na mo irani non dave no na bata na bongi se wa wana wasa bula toka ngana toka lau ke na toka lau deve na non dave no ka nanga ila ki ve sau me tai ki na matani rangi ki na deva na non dave no na kabinikua se ua ka bora wasa no ai e mirroring atro to amatakoa ai rotek ne ausna delele fayaksa sai kwengor nei tukutuku nin raki nei tukutuku ena be sai bora nei tukutuku nin gito ke nei tukutuku ena nonda vanua Na nonda bata ke siti veni raturla. Tao kilangin sa vanua Dale samba sigale wani bonu musana kabuta Galu sambula la wani ngaula kamendo nina seni kaula musana kuruma Dale burura sabura 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 buruma Sabura 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 buruma Indine asame sama sumakina mekina ruwa musana ruwa Iau vanua urambeta Suka ni meke usando muda Lawa ni meke mesa suka ya que me sasuka ya bunua ko ama ua se buni mano ba ka tambe ni ba si vi kan ba si ni mano wa bana se uta na ua na bulu puro sabura 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 bura ma ua sabura 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 bura ma ua linde ne ya se me sama so mo kina me kina rua sana roma dia ura isuka ni me que usando Me volia back in dono ngu life insurance policy? Laka kira ni turtana katin kabitu ni makostita na 2022 o sagir takasarabiri ni tauna
Kavi ngaya kila mother ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat saranga ni biara balilai. In time saranga mai. So ang kali warga tala tunda warga. Kuwer tungko. Au sahalo ko dengo pamilaka. Iyo, o yasar nga na buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu van dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa walu van dua, tolu walu lima. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula, kuo ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rua vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Nanonda wata ki City Veni Raturala.
Tian dia nandu tele na ngaunai. Tunga na bukan nui ni serandali tuna wanga bero tuna kamunin dalai kande ke Semi Kelly. Pina bukan lebu ke muni na bukan itabi mai on ya lako tiko ini na songo na lundu tau do kona madawa. Na songo ni bukan nomini yang bakin rau mai ratu kan dabu lebu. Pina bukan lebu. Na bu bale main dalai na kai kai. Pina bukan lebu ke muni na tuwe na biasa ibura bura. Bukan dori tele tukango Santa Rosa na muani madawa. Ia sandua na madawa na kena ngarabi tiko mai na nonda banua mai viti. Era lago tiko yani kina so mai New Zealandi. Sorang ole aningo i merke. Sorang ole mai bola tangane. Era tiko talenga na songo. Kangale kitine endo na kana mangiti wai tamera na Vodafone Arena. En muani madawa. Da saboga binabinak. Karabi saraboga binaka. Na lebu na itabi enda abaga itabi kinan da kadibi menda abaga itabi kinan da kalungata baleta nienda na sangan niya zo bana bakin rau kataraba enda sa da kaba na non da itabi kabaga dore na lundina en na madawa enda sabaga nanda kuya bina abaga lebu api melekin rau bina abaga lebu abaga rita gitu ngomai na bina numina sama tikuya ni na koro mai sasa mai mba sabi na abaga lebu ngai kere amanda endua na non roto u serena wai koular tu tokangangori samundo kanda bagan bula tu kene be salaniata di kawa naita bula benaka eroni na sila dola bina na barorongono me na lendu banua baga momo ibuni sei dola bina perumba lino minogina na buniwere ina besiki lima maybe sei bunda bina baga lebu eroni na sila sa dola bina peniasi lutu mai na koro bulan nako na wakangu wina numitiko mai oroto mai na ngarawai mai na mosi wina gabo lebu sali sumai serua be turanga ni koro o kana dola bunisu o kana dola wina gabo lebu na bingorapi oroto na matai lawa ni turanga ni koro mai koro visilo ratu ye mitai garni balu soko wina gabo lebu ndina da siama tiko yani singa lebu inda oroto sarmai bale sasa mai na buka lebu na lo manimbai ni tala ni bula benak ra tiko tale ngaki na sona no mudo ulang ira daga tiko ngori en buku ni tiko ni tala e vale sasa na tikino no buka lebu orto na dorbo mai vanra mai moala paulia si ratu lailai batangeni o sermaia ena buku ni ke ngorabi koto na taka ina lo manimbai ni tala ena bono vale sasa na tikino na buka lebu ena sano kadabu bina bole buna sema tiko mai ngona no bata ena radio Bulan Dua Bata.
Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and a lomani madawa. Dau tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bulo binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. Na nonda wata kei siti veni raturala. Isa balan amai nano busere tale eu baurongoli nando momuni wakanana tu nanu marawali kami tu kau dia Kau le sube que muni, meu borro na nando muni, na nangu maro e bonito, oia me que muni. Kata dragola, na tale koya, meu mau ya betale, que na sala tu. Benar-benar ko bengas ni buli bukan yang wilia sambara bilala. Ena seroyani langa ni rumbu kawanga. Isa bau langa mai. Esa ngawang ko mentar ngoda talikina. Endua na ituku mai be pasta Lal Muhammad. Embale tan titi? Tei, rau chuko nei lavo. Lava, san ram na buchi ora gira sa rau chuko nei lavo. Sasto somi chuko na kai lava kimai. Sindam bevele tu. Songa soy pekendang gwenda sabi ang garabi chunga. Tei manda. Te manda ndo lo nomu ndo na longen nom tabioka nandalo. O ba binaga benunggu bagata sa te rauchu keto sa te chu sona ubi. Rauchu sona ubi. Rauchu sona nandalo. Ndo nrau 5 bulan nandalo keto sa te rauchu. Benada ba? Keto baba rauchu ko na bosnya mbak yo dagli. Yana babarau. Kun babarau cikun ditaka cikun dona kan matak. Babarau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka. Doutor mai. Wala siya mai na kaya.
Ora nangase era lako, era mbuno, era taumbale, era kosaba na wai, era rambe ata na ulni balua. Kendango via chiko na pajero. Aro mai lebu chiko na kete. Alele manda na pajero. Langan de tamdaka. Nongalaka. Buli manda do na lur vital tal. O deigo kuni buli ndo na lur ker. Lebir na tal metaka. Lebir na tal ngona le vale setel mai na image ni lotu waisle. Kandin. Dinasara na tala pinakabalebu i Reverend Lal Muhammad na nona itabi na singalebu enday. Tetay manda, taka, kumanda na bolori. Tanang kayo ngodi kweta len lomanindu na awa katara mga mengo. Kualan learan Savale keminadere Songombula
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na te tū beto seaki, erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talanga ni kena lewaka suburi ani nanomu yaya. Maina nonroto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena puku ni oso pakadadaka. Sen drakita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E na muna ngau na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni buka tingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena ngamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua chutney gela ko patana kena pie ng bani K na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le tomiko mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rito le dilibota kana ne kemu katalo wasing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata kay sitiweni raturala. Pakia sama indono moniromo. Pakia sama indono moniromo. Pakia sama indono moniromo. Pakia sama indono moniromo. Satalan ron no buisoso moniromo.
nia Mei umi wale ngani pakia kia Tau mole mole au felia Au nuita anina sema batanina Atunika pole mai le chulo na lengu vinivo. Ue au sa mai lenga no. E sili le pole mai le chulo. Pina bole mo mo rongo mai ni sabo tongo e diona miniti men dona kaloko men da rongo i tukutuku e na ngona mai viti. En da rongo i tukutuku talenga i ke. En non dai wase ni ngau nango. En bata. En radio umbulan dua bata. Au na numa me ratu u na numita le tukunga en dona ilala mai sarokumba. Mai sasa. Au lena numa tiku en dona sere sasa. Wanra ke sasa. Kere ratu na numa tiku mengo so na ilala mai na koro mai sasa mai mba. Api melekin rau. Me na numa tiku mai mendua na nona tu sere na wai kola. Unuita kani rau ni ndua na durue ani ni mbera tiko na itukutuku na nonda banua. Na iulum bale erta bambeka. Bale tani tiko kina. Na itala noa. Ni bonua boka turanga umbila. Ya eroni. Me sei mai adolabina. Gusami gul na le mu tuku bina vale. Mata serni asano kanta buena no matiko mai na turanga ngo kiro wale ni mata serre bata ya nanga una ya tau ya bukina na tini ka dio bitu sanga bulu kawal do wike mani sanga nikila mata serre rongo ni asano kanta bu ya tika bu mai dolo isuba na tini ka dio bitu sanga bulu kawal ba lewa na tale tonga eroni na sila kira una no matiko kina na kai kira ngo mai bambe mai ono era masi lobondua ke irana lewe ni mata serre ni asano kandabu doni ananga una ke robi talano atu ke nango ke roni na sila bina bole di beni bina bole yo kani rai do tani ngambur basanga bina bole no ni sama tiko men singa lebu inda bo rongo ni otingo kina tabala baga ni bisa
Wai koula ni ngau na vau kei tabua, kei we sele bune wanga. Soambo, sa eli na wakanda ya. Da boka vina kan ni wanga tiko nganan domo kan darongo da tiko wa marota kenda tiko e nano de wasa ni ngau lende ndai. Vina ka bole, zola vina eroni vina. Vina du bole una vino mina mai na sema mai eroni, mai visei mai bunda. Nanu matiko makua na ne mamibi o kani bata kei rana turanga kei na marama ni kandabu. Era dau kai talenga da borenga na bore rato sa kambata ng bani bore gai rato umbula rato sa ngani besu hindi na rato ilawai gai le besu tale na iliu-liu niya busa goa na itukutuku na una isi matiwai manatabaga niya bisa Dona kisi ke to aling garava e to la dorvor to kambata dona bai ni buaka rato baga matia na buaka kadi to kaya no to ke ni buaka kem do kilangor no buaka chikolo iku sin ke bonongo kem do kilani dal na kanto da kaba chikolo sin lewa saka di bena kisi so me bena kisi o sin kilan o asen tu be na list no to kisi kango kaber to boys mai do kilani dal si anke to sin dal ke la ko lo me andur na matay maramani lewa o sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na rin to da bali le minito to tukuna na kandina awasin nama kana kartuale ka eloma sandu ro matai ba madala ta kana damdo ba mate ki na buak e una lu bentui nongu tutu na tui ni bonongo au le wana buak au le wai kwea o kwea sini kai bonongo kwe ba wa chinga miki la kona kena karua ba madala ta kana da bos ba mate ki na buak ka ko nongu ratu e ngone be no na ratu kwe bo sautia e una kai bonongo e ulewa anga ya no kena katolu sa sikena leni wa bosa babinaka kwani to bosombo ka koyo no ngunana na nganen ra no ratu wayo basutura ngai korongo kena balmbale ana ka ke de utara e warindo era ni bosa kina na lawa e didi ngano na didi law is law ni taraba ka taonde doni ndone yaya se ni nomu rachaji tu kina ngona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito to na kina beken to ya na singo ya na ito to yang kai tau be tui. Be liu ni abusa. Baleta ni aware ni babu lider to ke o turanga mo baka turanga. Turanga ore ni tuku ni koya ore ni dokon toka. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na babu bulia ya na nono dono ngone me baka bulidi baka dono. En rauti ko nandono ni ngone e senga ni ndua na no nandono e tui kia o ko me lawai ko bate ko ya o ko ni duri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules ni duri lo mani koro align taka na no nandono kina lawa ni koro ni duru ki bal lotu align taka no nandono kina lawa ni lotu e na lawa sa tunga lawa baga banua kena italano andarongo de tungo na borenga na bore ralei lewai na ngone
Ia ngalito tongita kene liu ne bu saya sangani tiko ko nangauna kambati kina nambani bore. Ia na bore. Da baga bina bina bole ban tamada da ne bisa ke na no to tuku na singale bu indai. Sandu na kaloko. E bagarita ki mai ni duanan rau karua na kisi bobou ni matedana HIV en non da banu eviti e na ruana undolu rua sangabulu katolu o ira katau virango mai namba ki rua sangabulu ki na rua sangabulu kaba. Gona i tukutuku mai na i songo ni dau vingaravi na tambana nimbula na Fiji Medical Association. O ia o na duanan rau karua ngo mai veiranga katiko non ramba kinimbula mai na rua sangabulu kina rua sangabulu kaba. Sanga ni wiliki no iratiko na taunda ku ni ngaunaya. Bagarita ki mai na itukutukungo na nonra bose na lewe ni Fiji Medical Association baleta na baki sauti na beika sa kune rawaki na buku ni matengo. Kaya o Dr. Basharat Modisi na non rabu ni bola na eleu ni songo go ni buniwai ni kawai taki boga lepu maletango etiko nganon ramba kini bola mena rua sangabulu kaba ya oira tau vira na matego etiko busara manetini kalima kaya do kina vitu sangabulu boga ya boga takatalinga mai na itukutukungo ve Dr. Modisi ni tiko na iwasawase ni tau mate ke era sangarabitiko kina boga bune wa ia na ngauna ngoi sangani wili kina o ira ka sa tau tiko na mate sangani kilai kaya o Dr. Modisi ni na kisi bobo ka basi ka maingo na ruanun dolu sangabulu katolu wili tuke na tolu na kisi mai veira ka tiko non ramba kinimbula ni rongoda mai na tini kaba tolu sangabulu mai na tini kalima kina tini kadiwa walu sangabulu kalima na kisi bobo mai na baki rua sangabulu kalima kina baki rua sangabulu kadiwa ona sangabulu kandua na kisi veira na baki tolu sangabulu kina tolu sangabulu kaba va sangabulu kabitu na kisi o era itiko mai na tolu sangabulu kalima kina tolu sangabulu kadiwa na non remba kinimbula va sangabulu kandua na kisi mai na baki va sangabulu kina baki va sangabulu kaba rua sangabulu katolu na kisi ni HIV mai na va sangabulu kalima kina va sangabulu kadiwa ka tini kawalu na kisi bobo beira era tiko non remba kinimbula mai na 5 sangabulu kina 5 sangabulu kalima ngome baletanga na baki saoti runa undolu rua sangabulu katolu sangani wili kino ira sata mati rautiko ke ira ngai kune na taunda kuni ngauna karabe talano akina ngona leoni songo ni vengarabi boga buni wai baka bagandara ile tiko na kene ibugarau na be ya 5 na mbaki mai na runa undolu tini kadiwa kina runa undolu rua sangabulu katolu ni sato soda ke tiko ngana kisi na wili ni kisi bobo membaleta na matengo na HIV bogarita ke mai ni sa panganga taka na tambada ni visa na nona endra baki membaleta na wainganga ni beibo ngamateni taki sato soda ke tiko ngara sa panganga taka tiko na nona vingara bien nanga unango mera tombo karabesu karabele waitaki o era bolitaka era bagayangatak karabe solia katalengana wainganga ni be boga mateni taki kana moani mabelo sawoti lai kau maiki na endua na turanga yang baki tolu sangabulu kandua mai dong bati lai kau mai na turanga ngoni kunebua son pouta bula-bula kabang bauti ni ice sa methamphetamine
ni sanglai kau mai bua sangai kune talenga sonan rau ni kau mandu ka bauti ni marijuana. Kaya oliva indriu na ibuke ni commissioner ni visa ni sarabangangai ti ko irake dengo. Endua talengo na kisini vebangangai embaleta endua kasabesu o tingai via sauma gai via vangumia na visa kabisugi koe. Asando tenital na kisia. Sa tiko manda na veka na beita kikina membaleta na oinganga sa ngai tiko tale na nona beita kia na vei vangumi. Ya bukarita ki mai ni sa toso tiko nga na vei vangangai ka rasa sa sangat tiko kina na vingarabi na tambadaga new visa mera kune mera lewai kara totongita ki oira era ngaraba na vei botaya ki na boli taki se era bagaya nga takatalenga na wainganga ni vei banga mateni taki. Na itukutuku ningito bagarita ki mai ni na maraongo na tigabukina na sota ni Rakabi Saumi na Rugby League Pacific Championship. Ka na tigabukina na non rangito so nan daung gito kilaya na non dapanua na Rakabi Saumi ka sana tigabuti ko nang gito na sota na marlaw katumai na bagarau sa tigabuti ko eningo. O era daw talita ka na gitong ko na Pasifika. Era na bagan dinata ka na non rato may sota ono na team yan na bimata nito na Pasifika. Ena non ra balatakan na idobi ni sota ngo na Pasifika. Bagarita ki mai ni rato na sota tiko kina na Vodafone Fiji Mbati na champion ni sota ngo New Zealand Kiwis na timini Australian Kangaroos na timini Tonga na Papua New Guinea Kumuls watakin na Cook Islands I2 beira na marama se na ngonelewa na sota ngo na sota tiko kina na Vodafone Fiji Mbulikula watake ratou na boni timi na bei matanitu sa dabutio tiania nira na baga rau tiko mai kina wili tiko kina na Australian Gilarus PNG Kumuls o Tonga o Samoa na Fetu Samoa watake na timinia tukuka na Moana bagang bautin indo na sota vinakasara sa baga rauti ko kina na bula katumai na vengati taka na idobi na Pacific League. Na Rakabi na muani madongo sana kai final ki no viti anganga oviti na Singapore Ruai Saoti na non rausota ke na timini merke na US Eagles ka bagarita ki mai ni basi kasara na mangosa ke na ibagatangin dingin de binakaningito ni Elia Dana Kaibata na number 8 ni timini viti na Fiji Water Flying Fijians. So rubongo ya duruma ya nandrua ya sala kingito saratokongo ya nandua na bata torodake kabukan bautin sa tikabubagarita ki kweti ko may kinabuka binak. Na sota na malo saoti batake na timini merke ya tambaka buka ruakina na kai keviti na dorobongo Elia Dana Kaibata kai na kinindau makasar ka kau na nona bebesu kay na nona be tokoni be rato na nona lewe ni timi ka rawata kina nanganga oviti na kay rua sangabul karua kay tolu rausana sota kay na timi taukei timi ni Chapani na Singapore rua ingoni o titiko na tini nambongin di boga rua imera una sota kina kay na timi ni Chapani may na Prince Chichibu karua sota kina na mazo sao tiara sana toki men laki boga edorin na final na Singapore rua ingo kena rara
kasaba ka rauta ki tiko na ngau me rauna lai windre sungani bulukina na timini chabandi kei na timini viti na bagai vei na labi mbeka na rara na kai madala na bongi ni buarawai kina biasa ibura-bura duan rangi lamba ya pakata sarap ka lebu mai Myanmar en muani madawa ko ya batangan na rangi lamba kaya na raki Vietnam na madawa sawati sa tokian ki Myanmar kara matikin duan na iwili-wili ni lewe ni Panua kara lewe tulu na rau pakata lewe tulu na rau rosanga bulu na undolu sa senga tuna na ravale na ngau nango ka bauti ni sangaiti ko na bakasangangar merakune ono sanga bulu kabana leo ni bono reality ko na ngauna ni rangi lambango o typhoon Yagi ka nanomi ni baka lengaikina baka tatani baka dua baka rusaikina ono sanga bulu ka ono na undolu na vale baka itau ke itolu na raurua sanga bulu ka lima na korni buli ka bunga tali na baka tata baka yadora na typhoon Yagi na lambango mai Myanmar kinan raki ai tukutunin raki na non tapanua baka reita ki maini dona uanin raki sua koto na non tapanua na ngau uku bataka toka na kena loloa tau banga una nauda se wo na wasa kana laki bora na sona ngau na dei toka na langi toka lau ngai taiki kina deba na kabi ndai na kabi ni Singatu City me doba na bongi lebu ndai na non tapanua mai viti na tau banga una nauda na tau biasare na sona ngau na se wo na wasa kuru na Panua na rawa ni walu buna bimbuda kena bimbara bia na non tapanua ka bukarita ke maini na bora na wasa na sona ngauna me doba na singabu kilulu ni mataka na tau banga una na uda se wo na wasa tau biasare na sona ngauna bula toka ngana rangi toka lau kana ngela ki taiki miliona deba na non da bimbara bi mai viti se wo na wasa kana bora na sona ngauna no ai mirror nga cho tua mat ko aero tekna ausne nele fayaksha malele ko nga sporat ko ne atmotero tuam ni bolo bena kana kanda mai rotu mo yani tukutuku nin raki na tukutuku na non da banua na be sai burura ke na tukutuku nin gito na non da vata ke city veni raturala well
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabiok. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bunga tali. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato saray ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakil nito tani katil kabito ni kostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Kubertungko. Au sayaro ko dengo pamilaka. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolo walu lima ena kena ituku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolo walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ya ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda u dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwa dua ono tolu va diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa ono tolu va diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena le waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondro to stoa kina nomu mate ni katumba. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Mundre mai ranito kalau ena kena serra katua bensani kau au kaina numa lalu berikai rau sirasa mai biu wakadua beyau. Algo bem
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda Vatamai. Ano mo ni katalau kay na masmasu na lewen ni Songo Lotu ni ANCF Group 2 and bagayadori na ika walu ni singa ni bula katumai. Na matagalaylay may bakane kena ibugarau may na ono kina walu na kaloko na matak. Ano itakin yun ni nanggay iba itukutuku ni takayani mo ni ray-ray ni kina membaleta na nomo ni katalau vata kay na masu-masu ng 225 na Pacific Avenue Santa Rosa. Vata kay na Songo ni iba na numin ni tungalala ni Noda Banua kana bagayadori and the Fiji Day ruanang doluru sanga bulu kabay di bagatiko na Ono Kandabu Foundation USA and the Bogarumbuka kena Bogaruai naika tinikawalu kineka tinikaruan yo Kotoba and a Sonoma County Fairgrounds Santa Rosa, California. Sa lako titiko yani na kena itukutuku au sanga ni kilay nang unango se sa bolita kita udo kombeka ng bolang-bola ra kay nakamaya ng dua ng una ni seboti ko kabitu ng raw ng dola dua ng bolang-bola mo ningay taro man dahil hindi kayo kaya sa ngalalatiko and email ngo na Fiji Day USA mo ninangay taro enikin Fiji Day USA at yahoo.com mo ni tukutuku enikin na membaleta na nomon ni bolang-bola membaundu talengabi ke mani bitu nan raw ng dola ni bandi takarongo ko rin ay tukutuku nanonda valeni songo en singalebu enday Nanonda Vata kay City Veni Raturla. Ni wasoti au tuongu wararama meu seretato Uduma
Ve tala mosi mena udu I barat. Ela ko kina na ulu matua me pangarana vanua ni la ko kina ni asava ka tala yoti. Sangale ki teki na tamba nimbua. Saya dana tuni vanua ya. O mbua me pakainda kilani kua na itiko ne na ulu matua. Ni bula bena ka tau kei tabea. Bula bena ka usangani kila tabea tapango ke binaka ngani oborongo toko mai. Apakano yun binaka tiko yani vei ke muni. Auna no masarati kona tabea mai mbua. Bale tenga ilanga ya na tau doni dele setura. Ni bula bena ka na tiko mai ngaloa. O lo mai ngaloa urongo dana e na itala no anga indomo na loto. Kana ve seko ule lo mai ngaloa yanganga. Tapea e andua mbula bina ka mai mbura ni tuiwa ia na singalebu enda indai kanda bina numitiko e nikina endo na ibola rubi bola itiko ngango o tau kei tapea bata kei Ulamila King sali da buti tali tiukina na sotengo sa solio titu be elesi wong mai tonga na gaboka ia kwenga liu mai sa rawan inda ve soli taka toko mandanga na ve kai tiko ve kenda ni singalebu enda indai vina ka lebu na nomu ni sema tiko mai ni sabo bole ka tongo na ve mama nindua bole ka na ve mama ni ono e Santa Rosa na kabini ko sara suka me ka mai na taka no asini loli na ka lebu na sema tiko mai na singalebu enda indai ni mbo wai bota talenga o kemani na sabo ka roli yan rambongi toko ko Santa Rosa California na yan rambongi yan na taka moni lebe ngarabikin dona bekanda sini bukan bulat ko buana dona ngau na balabungo Timothy Turanga Jim Turanga ibe na bono tiko kina buara rongo tiko kina sabakan bulat ko yani na radio bulan 2 bata San Francisco e kau tikenda bata mai
dina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni wakamotoka kandau Dren na te tū beto seaki, erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rao Sara, we tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Maina nono to stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na tos nimbula. Kuwa ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulan wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Nanongu tumbu
Na serengo en baleta na sini mokosoi, e bunga iralangata, e wili taranga kino tese mudu na bitu. Karalangata, mga na sere na iratu karalo malumu batu. E ambuli ang baleta na sini mokosoi, e atoka saranga, e nambasongo ni ngonisala me duru kina korobuna, mai tabeuni, darongo da talitiko e na singalewu en daindai, e na radio bulan dua vata San Francisco, e kauti kenda vata mai. Dai ato i kia, e ndona i tukutukundi na iwakari takatiko o Reverend Alal Muhammad, na i talatala Muhammad, dan baleta na taliboni. Sayang na taliboni nda kauta tungo, na taliboni lalai ve kau ya kenda baka ngataka. Iya sa wakabuna talangai lebuna lengai, darunga zaman tango. Kila ndona ka ore de chungo na ba wele go sa ba wele ta kendo setani na da mungo ai do sa ngaluchi ada mungo telepon mai be telepon din ngani telepon gondon di ba singani setan sa soli weekend asenga na gango sa asenga na mbula yali ngana telepon wo saya li na mbula ya ke kaya li chisu sindona ka me kwa kunya yali ni tu telepon me nada ba ele buna ka chigolom telepon lago chigona pon lago chigona Facebook lago chigole buna ka ngai bango chigona na linga mo zawiri chunga bango zawiri lebuni zawiri na linga mo bango na numa iko talanga na zawiri wiri chiku endina lebuni na saranga sa zawiri wiri chiku ni kwa so sa kambitu indalinga na telepon ni bola kan singa kinambong ina ngauna kedanga ndara ngauna ni kana sa sanga na beitala noa era sandu i taura toka ngana non taliboni, era sabi mo sakiti ko nga akin na taliboni. Sa rauta me laylay na non dabi mo tayo kinabi wasay. Balete ni da sabi mo saki nga akin na taliboni. Nay talatala Lal Muhammad, pinagabalebu na nomoni tabi, en singalebu enday ni botong goy ruas nga bulo na miniti, me rua na kaloko. Sa kaun rabe buah maduata.
Boleh back and don't nunggu life insurance policy? Laka kira ni tutana katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila mada tunga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palinlay. In time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Kuwertongko. O saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sonong ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu sa bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kena bagai singelebu sa bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Serenita mo, amoniro mo naman na raya mo. Kapag binabina boleh bon buli sere totok manggosa nei daurai buli baga dia ngomata o tia na palimendi ilai kuli ka langa sere toka biroto na rube bula mai na korobo mai kumbulau mai mbua na ngau na yanga sindi buli bolikin na mai kia
Tapos rongo kina tabalaga niya bisa, may uti-utingan roto taki-taki na singa lebo inday-inday na nonda vita taunaki. Na nonda daw vita taunaki kena bimbi en bukundra na luventa. Tapos rongo kina ngobe unay si matiway. E kalau ngata na ngone, e solibua e 5 wala nga na miniti may vei nau kengei. Kalau ngata na ngone. Kenda tonga kilay ko nga nda to dhunru. Ko embogi bango to kilay na time may mo de kina se waray. Nandun raw na pasyente ng bula ni ngone may na baki 5 kina walu sa nga bula pasyente no na kilay ko yung gas ni buli. Chini ka walu la pasyente no na kilay ko na leo ni koro na bisangata na bibuno kede ngaiva. E rua nga na pasyente na non daru kilay ko na itumutum. Ke o veki la na bula ni ngone ngai ko ribuli. Girmo ko yung gas ni buli ngai. Kenda tonga yung girmo gas ni buli tu ni mayo ketukun mebe otu sela yung butak. Waray otu sela tiro yung butak. Ya, pinakabukale ni tabi may natambala ni bisa na muni vita tau na kiti ko nga may yan bukunda na itumbu-tumbu bata keira na luganda. Nga una men sa raili su weekenda tiko nga kina na nonda mata bubale kaya na nonda itabi. Tapo kabi na pinakabukale en natambala ni bisa sa boto kongo e dio vi mama na miniti me rua men tapo rorongo kina itukutuku na nonda wanua. E pagareita ki mai ni duanan rau karua na kisi bobou ni mate dana HIV e kune veira na nonda leo ni panua mai na embaki rua sanga bulu kina rua sanga bulu kaba e na embaki sauti. Nila no mango na embaki rua sanga bulu nga kina embaki rua sanga bulu kaba. Sanga ni wiliki na oira retiko na taunda ko ni embaki ya. E pagareita ki mai na tiki nongo e na Fiji Medical Association mai bua endua ka kila bagaminakan daga ni bingarabingo Dr. Basharat Munshi ka bagarita ka may kina ni yado tikonon rombosongo may nandi kasama i wasabuy kina na itukutuku ni rua tale na nindua tale na rau ka rua na kisi bobo sa ambasika na nonda panua ni mberningay may laba na rua nondo rua sa kabul katolu iya o ya may veira nga itiko non remba kinimbula may na rua sanga bulu kina rua sanga bulu kaba. Sabang gado takati ko na tambadagadlagan niya bisa na nona bingarabi kina nona enraba ki membeleta na bibotayaki na bolitaki kina bakayangataki ni wainganga ni bibunga matinitaki. Erto bagareita ka na tambadagadlagan niya bisa ni rato sa labeta daki na ibagatangin dengan deni non rato enraba ki membeleta na wainganga ni bei bunga matinitak kasatarara ramba tunggo na nonda banua e bagarita kana tambadaga ni bisa ni andu e besu en loman ni marongo bakito sanga bulu kandua endo na turanga ka kunebua e sona pouta bula ni tawatoka na kena tanga palasitika lalai e kunetale ngabua e son rauni kaumandu ka bambauti ni oya na marijuana kina itukutuku ningito sana 3 buwan na bula katumay na sota-sota ni Rugby League Pacific Championship karena kunekina rasarabi kina ibung kasar na daung gito bibin na kakarongo na nonda banua kina nonda Pasifika rabagarita kamay na kanda iso karanda bunga muria ng gitongo ang na sota-sota na maki karatondo sota kina na timini turanga kina marama na ono na mata ni tuyanu na Pasifika. Baka daw taki ng gito na Eliada na kaibata na nambawalu last man down ni timini biti na sota-sota na mua ni madlaw sa oti ka baka reita ki kaya kina na daw robongo na nona manggosa na kau-kaua ni nona bebesu kina nona tambakarawa ruan na polo na kaikibiti merto ala kinganga kina na rua sanga bulu karua katulungan na timini merker to sana final kina na madongo na timini biti bata kina timini chabani merto na laki sanga merto maroretale nambilo ni Pacific Nations Cup katiko berto nangito na boga dori nambongi ni singa boga rawaingo ni oti tonga na tini na 5 na miniti non tanga unay biti
kana mga dori na sota na hana zone o rugby stadium mai Chapani. Kina bia sai burbura mga rita kimai ni sa andau makasartok na lebu ni point di sarawata toka na ngaunango na ibuke-buke ni presidente mai Merike o Kamala Harris na nona sasanga me rawata na tikite ni binding-dingi na bula ko November membaleta na itutu baka presidente mai Merike rawa be bosaki kabuka tarongi ke na kenaista mai na Republican o Donald Trump na mua ni madlaw sangoti rai lago binakasar na be tala noya kalebusara era toko na maramango na nona sasangak wang bauti ni sardawi kalo kinakiliu na nona be toko ni na itukutukunin raki na nonda banua dua na uanin raki suasua koto yani na nonda banua na ngaunango ka wang bauti ni bukabuna tiko na udwa ke na rungu-runguan ni banua ke nan raki mai biti. Medo ba tiko yani nang bongi lebu endai-endai na tau banga una na udwa kuru-kuru na banua na bea sana iso na nonda banua. Medo ba nang bongi lebu endai-endai na nonda banua na tau banga una na udwa se ua na wasa-wasa kana bakako tongor na kena itu waki na singa endai-endai medo ba na singa ni mata kana tau bisar na udwa na sona ngauna roni kuru-kuru na banua lubu talenga na be imbarabi ke na be banua mbudwa na nonda banua na singa ni be sau na itu waki ni raki endai-endai kina singa ni mataka se ua na wasa-wasa wara talenga na sona ngauna ko ngore na itukutuku ni raki na nonda banua na itukutuku ni gito na itukutuku mai banua tani ke na itukutuku na nonda banua Na nonda vata-vata kei City Veni Raturala. Isaling berada memang bosotin kemui tubuh merungati di salam nada kena singa kinambong sai karasili sarodi kalau seruan lemongi ni korai mai sama dan di bang tamu nilai palasinga raba merah keisa malaga tua layan rasinga dermaya macimu etalima ni selai moderasi tinggi Allah mayani baikamu nani kuani koreke seamini ondai sambaluni sibiringin hinatoni ia pinakabuale sa sibiringin no na tolona usinikila turanga samaram ngase sengone asibiringi mandangana tolona pinakabuale na semati ko maenda sana bi boga mode tagi ke usata tau nui takatu na kalungata ni singa endai kena bingarabi menda bi bota itiko kina na singa ni ko medo ni ndananga isota ni mataka kera usaba boga mode anie ke medo na singa ni mataka ni samode Makina, kala
tale viko tale vakandua. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kianda Vatamai.